I posljednjima ljudi došli u novu epizodu, igramo LOL, igramo Lee Sin na Jungle, novi main Lee Sin, hehe. Ići ću na reda. Znači imamo Maokaja, top Heimer'a, mog maina. Ljudi će me helpat, vidi. Ne. Sad samo ljudi da ja vidim da li to radi. Ok, snima se sve. Ovo je novi video nakon dugo vremena, iako sam rekao da će biti daily, ali jednostavno nemam vremena. Maokai je prvo upgrade ona kao baca. Znači igramo kao što vidite Lee Sina u Jungle. Jer ono, vidio sam neke playere na YouTube pa želim onak igram malo Lee Sina. Jer imam ga i onak želim dobit čest, a s Lee Sinom nisam dobit čest. Za sad još niko iz tima ne treba. I malo mi ljudi laga, tak da ono. Man, znači sad sam genko bot i to je onak ispalo 2 dana. Genkam botlane 2 dana. Ali idem se farmat. Uzet ćemo kravu. Inače, ljudi ako šutim u videima, sorry. Ajde glupa. Da. Idemo sad genkat opet bot. Ko što sam rekao, lagat će mi tak da. Don't flame me. Ne.
Da, ko što sam već rekao, ako šutim u videima, to ljudi jer ono, ne znam što ja pričam, onda. Kamer je skoro ubio čak ovoga. A, dobro, to je Shima. Igram ga pa znam. Znam koliko ga svi rageaju. Kad uzmem Raptore ću bolje najvratnije. Da, inače snimam, pošto ne radi mi iz nekog razloga streamovi. Toga, ko što rekao, laga. Ja rekao laga mi kao bitan je OBS, a onih 70 ljudi. Idemo gankat. Shit. Umrli smo. Au, au. Lik je ostao lacki. Ne znam zašto nisam dobio 6 i da sam imao 6 i onda bi to najvratnije to kreteno uturit. I bilo bi tu svega. Heimer lagano može ubiti Genara, uvijek imao sam uspio farma, znači Heimer, s njom se jako lagano farmati jer onak Champion ima sposobnost farmati. Inače, neke stvari nisam ni znao koji si nam, na primjer ovo da to vam kao kad stisnete na sebe da šilj. A inače ako čujete nešto u pozadini, to su inače ovi kod mene, moja familija, obitelj. Imamo se na kontakt da oh my god, ovo je naš unlucky. Mogu bi sad praviti tamo otići double napraviti. Sam sad ljudi da mi ne zalaga, please, znači, please.
Izgleda će on ići na bula. Ne, lik me ubio. Ajde, možeš ih oba dvojicu. Ovaj Maokai kakav retard je lik. Znači, ljudi, lik ih je mogao podvrći. Znači, da, ja ne znam, želi si na to možete primijetiti po mojim gledama. Tako da, sorry. Najvjerojatnije ću sljedeći game možda igra ranked i to će biti mid ili jungle ili top. Vidjet ću koje laneove ću izabrat. Što ovaj Maokai radi? Ovaj Heimer je sad došao. Sad će se gotovi likovi. Maokai će praštivati. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you, for you, for you, for you, for you. Ja se jedino sa Lisinom, inače ljudi znaju farmit, tako da čijem. Mislim ono, ne igram Lisina uopće. Da, inače stvarno sorry zbog mene. Sorry zbog. Ovi izgleda campuju top. A nije jungle, pa hecim je jungle. I can't. Yes, ubio sam ga. Ljudi, uspjeli smo napraviti kill. Nice. Retard. Sad bi još pingo da imam pingova, what the retarded motherfucker. Kakav je to ult bio Heimer? Možemo ih ljudi. I tu recimo možemo. Idem AD Lisin. Znači AD Lisinom probati.
Kupit ćemo jedan. Ovo je za tenka i damage. Ne možemo u turetu. Nismo trebali ih ljudi napadati u turetu. Don't attack in turret. Zasad imam 2-3-2, a neki malo laga. Small flags, sorry. Treba nam blue. Znači ljudi treba nam blue. Do not steal bro. Nisam htio sniper. Ovaj tu lik. Dobro, sjeme radi, dobro kilove. Sad ne znam što sam napravio XD, ali ne znam, igra Lisina, kao što sam rekao. Ajmo turet. Ajmo i inhibit. To ide nam dobro sad ljudi. I to jako, mislim cijelom timu ovako. Općenito. Imamo mi blua, ali mana se treba. Možemo mi njih. Ne. Nisam uspio ono što sam htio. Znači, kad sam rekao AD, mislio sam doslovno AD, tako da... Aj, kupit ćemo item od Mistera Lisina. White. Bastard. Izgleda da je ovaj čuj, niko da je mrtva. Ne može, nema šanse. Ima Drake-a. Pogodio je da sam bronz. Ne mogu. Mislio sam uzeti Drake-a, ali ljudi ovi se su rendali. To je to za ovaj game. Game nije treba dugo. Znači, brzo smo završili, to je to bilo to za ovu epizodu. Like, subscribe ako vam se sviđa.